čast što sam imao priliku da darujem zvona u ime moje porodice, svih meni dragih ljudi. Ovo što činimo ovdje je dio napora koji je pokrenuo visoko preosvešteni vladika mitropolit Jefrem. I ovo gledajte, iza nas ostaje objekat koji je samo prije nekoliko godina ovdje nije postojao. To je objekat, odnosno hram koji svjedoči o vremenu, ali će povezati na jedan čudan način istoriju i ljubav koji živi između srpskog i ruskog naroda. I ovo je dokaz da nikada nećemo zaboraviti ono što je učinio car Nikolaj, žrtvujući i porodicu i tada carsku Rusiju, braneći Srbe, uslovljavajući svoje učešće u operacijama Prvog svjetskog rata, time da zapadne sile zaštite Srbe koji su napadnuti bili od Austro-Ugarske i da zaštite Srbiju. To govori o tome da istine žive vječno. Činjenica da ruski i srpski narod kao pravoslavni narodi apsolutno žive na bratskoj osnovi. Ne treba nikome da smeta. To je naprosto činjenica. Mi želimo da na ovaj način se zahvali Banja Luka, Republika Srpska, upravo Rusiji u celini i naravno pokojnoj porodici cara Nikolaja za sve što je učinjeno da Srbiji. Ovo će ostati trajni dokaz toga, te zahvalnosti i te povezanosti. Želim da kažem da ćemo nastaviti, kao što je to preosvešteni vladika rekao, da u dobroj volji i uz Božju pomoć radimo na završetku ovoga hrama i ovog kompleksa, ne samo hrama, i da naš vjerujući narod ovdje može da naravno se okuplja, a i naši prijatelji Rusi kad god dođu ovdje u Republiku Srpsku i u Banja Luku sigurno nikada neće moći zaobići ovako na jedno mjesto. Drago mi je što će ova zvonici i kupole već dominiraju gradom biti doprinos jednoj novoj kulturi, urbanoj kulturi grada Banja Luke i bit će jedan sigurno slika na razglednicama koje dolaze iz Banja Luke. Hvala.